some of the NDC foot soldiers I thought I am someone is brimo bibi jichemo mercy Asiedu will not for say yase canopy will not for say Kolebu hospital kraba come closer nana do say men come was so and to say one on for taxpayers money and koto car because wo you be our Ghana ho mama akwaba wo friend me adwoa searching mesrel now wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ebusiafo enano ena oman pani dada mahama a otu franka ede ama NDC ama yoku no ehia eye creative art industry no na oshi omo no omo ekohia no a omo eye meeting actors and actresses no omo de omo ensem anaso omo ade hia eto oman pani dada mahama nanim oman pani dada mahama na NDC amayoku no so ekensem e de kire actors and actresses me kire Kumawood actors and actresses na after meeting no ensem bi circulate e was social media no so kwakumenu ni nsem o kan na Asiedu mu omo ensem omo kan I think kwakumenu ni de no o kan no ma beye ho news o kire se omo epe eye cinema sa omo etwasene a omo beye premier wo ho enam bisa se na NDC for ba power how many years ni cinema sa he ena omo asidi amakoma wufu ene omo ntie ba bia eno enkoda enchen no na sen eye Asiedu nso ne nsem o kan no ene afa na e trending e wo internet ne so me kra afa na mehu bi eden sem ena Asiedu e kan Mercy e kire se Kumawood actors ena actress no omo ina engitwi enye campaign enta oman dada mahama nechi because oman dada mahama ne penso ena omo twi V8 akese omo nya kasa akese edem e wo krom ya kakum wojino okwakunenu enye me na meka Asiedu mas Asiedu na sem de ama no yenti ensem a Asiedu ede etudwa ne esanso ba ne penso ba yo o be ma you feel good e ba ni pa no bi ano so enam from ni pa kaka bi ma awofo enya aka e ride here enti ma friend asema ya tele hawo ni o pa bi akoko no ya ni na ko enti mo ya ko enti ma ko ko ya enti ma ko ko ya kuma yin tu na ka no dia no ya ni ya Ghana for ya ka sadia ana de ka bibia o ku ni bibia e ko no some say artist na e fi wo for ya fi Ghana na ka musician o bi ko adia da ho no be bi pa ebusuafo ensem we ena Asiedu ede atudwa na Asiedu Mike Afrane Christiana Awuni Kwaku Menu Oboy Siki Wayosi Big Aquace ena ehwo keka ho amosemo campaign ede ama oman pani dada mahama sene be ya obesanso aba na muanya cars akese etwi no yenimu ni problem de bia meka say Kumawood actors ena actress ya omo e campaign de amoman pani dada mahama ena NDC amayokue wa onu omo ebenya asem no na wankasa wo problem because eyomo choice unti me enforce omo say chenchena omo me campaign ma NPP amayoku no da bi enyeye ena no Ken Paluta eko support Vice President Dr. Bawumia a no etibasi mo mu ye video a circulate e wo internet this week Ghana phone se mo mu kan ne second Paluta ne career aba ewie because wakoboa Vice President Dr. Bawumia I don't think say NPP ni bia beka say Ken Paluta akọ support oman dada mahama ne career aba ewie ntina ye me wawa say a friend says celebrity be eco support your Vice President Dr. Bawumia na say NPP amayoku na Ghana fu bia na say NDC for na dream so mo career about me we a celebrity na eco support
party bia me no ni asem because your choice but Christian Awuni Messi Asiedu kwaku menu na ho keka ho amosemo campaign dey amampenda dada mahama because mu ni kanti esese chenchena amampenda dada mahama ba na obeto ka emamro no yen Ghana fo yen suma mumu bia so ontwa sini o dabi menji ni se Ghana ni be bia suma Messi Asiedu kwaku menu Christian Awuni ene ho keka ho se muntwa sini ebi nsi da ena mo maame mo ewo mo to hospitals no Ghana ni bie ni ho fa ka eba hospitals ho ebe ka kire mo awofo se oh mo mbe ya mo awo mo yi omo ho ye fe omo kala ye fe omo wo height omo wo talent omo ho ye sere nti ye sere mo amoma na omo enya omo betwa sene maye ebi ansi da. None of you chose that work because you just wanted to entertain Ghanaians. No, you chose the work because say you want to feel say mo ya mo benye sika na ede akomo ano anase mo benye sika ede ahwe mo abusuafo nti na mo choose say adwuma no e na say adwuma na mo choose ne nso no ama mo sika because say adwuma no o fato ho so a automatically no o ye gold yemfa obi te say na na ama Mike Brown na na ma o ye gold because ade odin sabe so bia e ye sika ne enti e ye sika ne sa na se ne enti na na ma ye gold ni say our talent no wa hwe no hu so yie e na ama na Ghana fo penasem nti se na na ma e wo movie mu ama foto se brand ambassador bi ana product bi e be fa na na ma se onye brand ambassador Ghana fo ye tigu so e na enye na na ma nko a celebrities in kaya mo Ghana ha metro mo twasene no se mo koye brand ambassador e de ma product bi Ghana fo ye tankasa e na first na mo twasene na mo ye ne cassette no yen Ghana fo e na ye tisika koto cassette no e hwe na producer no enye bi de atua actors na actress ne ka in the cassette fi we mo twasene na mo de ko cinemas e ko premiere Ghana fo ye gitwi eto ticket ebe support mu ehwese ne na producer ne enye sika de tua actors and actress ne ka nti mu choose say adwuma no because mu nim say ma mu sika me metie ya me ka say na don share me mahama en share me Ghana ni bia share me say me kasa I think say adwuma ya me ye say bi obi nya kakra de koma no ti na mani abri nti na metie ya no me nso obi so ombra me sika and I don't think say na ama McBrown Jackie Apia, Nadia Buari, Vivian Jomo, Ebeka say, Nana Dombra no metoka mamo, and as a Mahamembrana or metoka and femomo. Dabi Sikano Munya Sinimuno say, Kitu pa. Omo Shomo who ye, at the eye near Monkey and Kitten and the almost a common because a Jumo chooses on by your name, Obian small bia. Na yen tax Sikano yetiano. So mampenda da mahama be president na se etua taxa omboabo ano efen kwaji V8 Land Cruisers akese mamuna muntwi adanya mutwase ni nti obi asoma mo ba bi na wayo si na hianhefo na mosemo ayare mampenda da mahama abremu skendi munti bi dan aha mampenda da mahama ono woni sika e na mo ayare na wabre obi a nti den nti na me din kan se adwuma we no choose a automatically no wa dan gold wayo si se untwaseni e na wo yare na wo tu baby normal person na come penda da mahama be broska kona coffee hospitals omo da dialysis omo nyi skemtia because they are not known nti no bia mpo hu we chi se bia na ba na moa a wo good heart wa fa to ho so akone na hospitals akotwitwa na Ghana for donate their aboa no apart from any no bia enim no nti se wo ya celebrity na ban bia bebo wa esa by force oba no beto V8 ma na wo ya lo be show and so my Ghana na yen na yen dia gold na timber na bauxite na ade na ewomi na yesan to tua tax peso no o my Ghana nya obi din si obi o yen na yen dia disanka yen na yare no man pena da mahama so na wonam kolebu 37 G na nka wuti omo nya kidney problem na ade no kuma wufu mo fu asem fi yenso some campaign the amend this amayo na campaign for them yenimu ni asem da bida in parliament say me benya asem da dentia mo na say abeku santana abeyi nanim yeso yento abe mama hama
Mapenda da mahama nti abeku santana me feeling bio. No, NDC for na celebrity be in enemies of support NPP and I don't think madness. So Kuba would follow. Adaya, Mapenda da mahama beto kai mamo. So His Excellency now don't go for the Bayer presidency. One face cannot to talk as I'm a monam. No, did to a mouthful ember school fees or did to a young from a bro former school fees. No, Kuma would for so Omontiase, Omumu. Why as upon this say, why as upon this say, His Excellency now don't go for them to Tiscan Range over now. Lancruises are more no one. Until by hook or crook, and so my penda da mahama, but no better cast a moment. Now, went to me and Tom Cast and my Monday. Monday. In that TikTokers or more, but more frank, and get me a TikToks, a TikTok, or more creative content. Nadi, almost see your more than to talk cast with them. More trust in if it's in an animal parents, went to me and talk common car. My peda da mahama, yes, can offer better car, my one amundi. Hey, come on with Moya be. I'm open Jim when so tap nasa. Why? See any Ghana for any pa. Mona Muyen pa, Musa V8. Munde Ghana for me, so my message said reply. Almost in the say. Or some about an enough. Then say about the Etuya. Nana do semen can chere will say on for taxpayers' money and go to a fear and mamubi because Ghana for a 2 abama and young one out 2 aba. Nana do say taxpayers' money no what the bet your free SHS. What the bet your nursing training allowances. What the bet your crime. What the best is suku on fan kotoka mamo. Moti kumasu na Jimmy sana kuma would nagu. Woko kumenu. Wona achi asa Emirates Airlines ne landing GA. Wona ya achi se Emirates Airlines ne landing GA. Udi wo Jimmy to wo jina wo boa se kwam ho e ka se kwan bi nye e kwan se sebi e kura se kraman na na do wa fix it. Nanado wayasa oboa se kwam ho kwan no etisa ko gina ho na ba ka se nanado afix it when it shows that you obi true enwan kuma wudu ne be gu bi me mwa nya atwom ne pese mi nkumi nyanko e mwa